kuva nubatse ntabyumva neza, mbona wenda bizagorana. Murabizi hano tuba mu nkambi. Wakati alipooa, mnajua vile maisha yanakuanga hapa, ariko Imana ifungura inzira mu buryo bwayo. Mungu akafungua njia kwa njia zake. Nkiri umusore bagize bamfungira inzu, akiwa yeye bado ni kijana alikuwa anafungiwa nyumba kukosa rent, kandi nta rugo nta bantu ngaburira, na tena hakuwa na familia ya kulisha. Kuva nubatse Imana yaranyaguye, tangu ajenge Mungu amembariki. Ukuvuga ngo umugisha nagiranye na Nyihasha no umugisha ukomeye. Baraka ambayo imepatiwa na mke wake ni mingi sana. Ndashimira mama nubwo atari hano. Anashukuru mamake mzazi ingawa hayuko hapa. Mama yaramfashije muri ibyo bihe. Mamake alimsaidia kwa nyakati hizo, tutaramenya ko ari na babiri, kabla hajajua kwamba ako na ujauzito wa watoto wawili. Igihe nageraga mu rugo ngiye nko kubasura, alipofika nyumbani akienda kuwasalimia, azaga amerekeza akambwira ati zana ufashe guheka uwo nguwo. Alikuwa anamsindikiza, anamwambia acha nikusaidie kubeba yule mkubwa. Aramfasha cyane, akamsaidia sana. Ndamushimiye. Anamshukuru. Nshima n'Imana yaduhaye umwana w'umuhungu. Akishukuru Mungu ambaye alimpea mtoto mvulana. Imana yarabikoze. Mungu ametenda. Nari naniwe cyane. Alikuwa amechoka kweli. Kandi numvaga atari ibisanzwe. Na tena alikuwa naona si mambo ya kawaida. Nginda yuri ya mwana mukuru mfite. Kama ujauzito ya yule firstborn. Ntago yari imeze nk'aba babiri. Haikuwa kama vile alikuwa kwa hao mapacha. Kwa baraka za watoto kwa firstborn wake, Imana yari yaramunyeretse. Mungu alikuwa muonyesha. Azari ikimenyetso. Akakuja amasezerano aruzura ndayabona. Akakuwa kama ishara agani katimia. Aho nje kubyara bano babiri Imana irabanyereka. Alipoenda kuzaa mapacha Mungu akamuonyesha hawa pia. Ngiro wacu Nyihasha ndamubwira ati nje ndi mukubona abana benshi. Akaambia mke wake mimi naona watoto wengi. Akagira ngo wenda nibyanje ko ndidagurira. Akasema maybe ni muzaha. Ariko iby'Imana izikora, lakini yale Mungu ambaye anatenda nukuvuga ngo ikinyeretse izigitimiza. Kile ambaye Mungu anamuonyesha anatimiza. Nabarose mbarota ari abahungu, aliwaota akaona kama ni wavulana. Kandi jewe iyo Imana inyeretse nukuvuga ngo sinza nshidikanya. Na tena Mungu akimuonyesha yeye hawezi kuwa na ushahuku. Imana imaze kubanyereka, Mungu alipomuonyesha hivyo, ndakonfirma ko ari abahungu, ndabivuga, akathibitisha kwamba ni wavulana. Nukuvuga ngo igihe twakoze scan tumenya ko dufite abana b'impanga, nahise nkonfirma ndavuga ati iki ni ikimenyetso. Walipofanya x-ray alidhibitisha twahuye n'intambara nyinshi, tumepata na shida tofauti. Kandi ntizari intambara wenda mu buryo bwa finance, ariko zari intambara zo mu buryo bw'umwuka. Zilikuwa ni vita za kiroho. Tugira ibihe byo kubisengera, tukakuwa na nyakati za kuombea. Icaje kunyemeza yuko iby'Imana izinyereka atari ibintu byahagutya bisanzwe. Kilicho muonyesha kwamba yale ambayo Mungu anamuonyesha si ya mambo ya kawaida. Nuko yongeye kubinyuza muri Revera, igihe yatuvugishije ndakonfirma ndavuga ngo ibi ngibi nuko. Alipitisha kwa Reverend, wakati Reverend ameongea akadhibitisha kwamba ni ukweli. Timukaza mubona abakozi b'Imana ngo mubone ngo nabantu basanzwe. Msione watumishi wa Mungu muone ni kama ni watu wa kawaida. Si abantu basanzwe. Si watu kawaida. Biriyongereye. Tena namtazama mtu mmoja na jinsi ya kwamba imeongezeka. Ndishimye cyane kuba hano. Anafurahia kuwa mahali hapa. Ndishimye cyane kuba hano. Anafurahia kuwa mahali hapa. Hallelujah. Amen. 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 Nshima Imana.
Anamshukuru Mungu. Shima Imana ko yabanye natwe mu ngendo. Mungu amekuwa na yeye kwa twarashitse sana mahoro. Wakafika hapa salama. Mu ngendo. Icambere turasaba n'imbabazi. Tena tunaomba radhi. Nitutabasha kubageraho mwese kama tutawafikia nyinyi nyote. Haba impamvu zituma dutinda hakurya mu Rwanda. Kulikuwa na shida ambazo tukakawia huko nchini Rwanda. Ziradutinza zituma turya umwanya munini twakamaze hano tukanasurana. Tukakaa huko tukachukua muda ilikuwa tukue nayo hapa tukaimalizia huko. Tukawa dufite umwanya mutoya nk'iminsi nk'itatu cyangwa 4. Tuko na siku ambazo zinahesabika siku 3 ama 4. Abo tutazabasha kugera mu rugo muzatubabarire. Wala ambao tutafika manyumbani kwao tunaomba. Ariko kandi namwe ntimugende tutavuganye. Na tena msiende kama msalimiane. Turibuze kwa expressing mu magambo. Hajui vile watakuja kuyaweka kwa maneno. Ibyishimo dufite, furaha ambayo wako nayo nuko turi abanyamugisha, kwa sababu sisi ni wenye baraka kandi cyane tena zaidi. Nukuvuga ngo ubu nyine dufite imyaka 2 n'amezi arenzo makeya twubakanye, ariko Imana yaduhaye umugisha dufite abana 3. Mungu amewabariki wakuwa na watoto 3. Mungu amepea uwezo wa kifedha. Uva nubatse ntabyumva neza, mbona wenda bizagorana, murabizi kwano tuba mu nkambi. Wakati alipooa mnajua vile maisha inakuanga hapa. Ariko Imana ifungura inzira mu buryo bwayo. Mungu akafungua njia kwa njia zake. Nkiri umusore bagize bamfungira inzu. Akiwa yeye bado ni kijana alikuwa anafungiwa nyumba kukosa rent. Kandi nta rugo nta bantu ngaburira. Na tena hakuwa na familia ya kulisha. Ariko nubatse Imana yaranyaguye. Tangu ajenge Mungu amembariki. Nukuvuga ngo umugisha nagiranye na Nyihasha no umugisha ukomeye. Baraka ambayo imepatiwa na mke wake ni mingi sana. Amen. Amen. Mbere turashima Imana tubyukije. Anashukuru Mungu ambaye ametuamsha sote salama. Tukihumeka umwuka bazima Imana ishimwe. Bado sisi tunapumua, Mungu apewe sifa. No gushima byinshi babivuze. Ni kushukuru ingawa mengi yamezungumzwa. Nago byari byoroshe. Haikuwa rahisi. Nago byari byoroshe, no gusenga sinasengaga benshi barabibonye. Haikuwa rahisi, mnajua pia kwa naomba wengi mnafahamu. Ariko Imana yarabikoze. Lakini Mungu alitenda. Ndashimira mama nubwo atari hano. Anashukuru mamake mzazi ingawa hayuko hapa. Mama yaramfashije muri ibyo bihe. Mamake alimsaidia kwa nyakati hizo. Tutaramenya ko ari na 2. Kabla hajajua kwamba ako na ujauzito wa watoto 2. Igihe nageraga mu rugo ngiye nko kubasura. Alipofika nyumbani akienda kuwasalimia. Azaga amerekeza akambwira ati zana ufashe guheka uwo nguwo. Alikuwa anamsindikiza, anamwambia acha nikusaidie kubeba yule mkubwa. Aramfasha cyane. Kamsaidia sana. Ndamushimiye. Anamshukuru. Nshima n'Imana yaduhaye umwana w'umuhungu. Akishukuru Mungu ambaye alimpea mtoto mvulana. Imana yarabikoze. Mungu ametenda. Nari naniwe cyane. Alikuwa amechoka kweli. Kandi numvaga atari ibisanzwe. Na tena alikuwa naona si mambo ya kawaida. Nginda yuri ya mwana mukuru mfite. Kama ujauzito ya yule firstborn. Nago yari imeze nk'aba 2. Haikuwa kama vile alikuwa kwa hao mapacha. Bimeze gute? Jinsi je mtoto ameketi vibaya ama? Ariko siniyumvise ko ari 2. Hakuwa na jinsi ya kwamba ni mapacha.
bikomeza gutyo noneho abagore bafite inda wazazi ambao wanakuanga na ujauzito tuza tugenda klinike mwa mnaenda kliniki noneho inda y'abana babiri nyine ziba nini cyane vuba ujauzito wa mapacha inakuwa kubwa haraka noneho ngira uruhuha ndavuga ese iyi nda kiyaye nini cyangwa yarengeje igihe akakuwa na shida akasema je mimba inakuwa nzito maybe imepitisha wakati wa kuzaliwa ndavuga ati reka ngende ku bitaro ngende klinike akasema wacha niende kliniki kubera ko nta nubwo nari nayitangiye kwa sababu hakuwa ameanza kliniki noneho ngezeyo abaganga bakantonganya alipofika madaktari wakaanza kumugombanisha ngasize ko ufite amezi 7 ngo kandi ari bwo gitangira klinike wanajua kwamba unajua uko na ujauzito wa miezi 7 ndio umeanza kliniki tuzi nuko umwana ameze ujui vile mtoto wako wewe waricaye gusa wewe umeketi tu noneho mumbega n'amezi 7 ndipo jinsi ya kwamba ni miezi 7 nibwo nagiye guca muri scan ndio akaenda kapitia kwa x-ray basanga ari abana babiri kapata ni mapacha nari najanye na mama alikuwa ameenda na mamake none nije muri ico chumba iwe yasigaye hanze alipoingia kwa ward mamake akabaki nje noneho turatinda hamara umwanya wakakawia wakamaliza muda mrefu none umuganga yabanje kunyihora ntiyambwira ko ari babiri hata daktari akaninyamazia hakuniambia kwamba watoto ni wawili arabanza nyine arakora akakoresha nyine ibyo ngibyo mama barabizi kafanya shughuli zake wa mama mnafahamu noneho nibwo nyuma yaje ndamubaza ese umwana yicaye neza mbunda ngo ntaragera igihe cyo kwicara mu nda kamuuliza je mtoto wako vizuri kamwambia mtoto bado hajakuwa vizuri kwa tumbo hajafikia wakati noneho amubaza ese n'amezi anga ati banza witonde ndangize ndaje nkubwire kamwambia anamuuliza ni miezi ngapi namwambia tulia kwanza nimalizie ndakwambia kandi byatwaye umwanya muremure na imechukua muda nibwo yaje kumbaza ati si wanyu mufite amahasha ndakuja kumuuliza kwenyu mnakuanga na mapacha nuko gamba ndabimenye ndo nikafahamu ndishima cyane akafurahia sana nege nasohotse mama ne wari uri kumbaza ati se ko watinze niki cabaye alipotoka hapo mamake ndo alimuuliza mbona umekawia what's happened ati ntacabaye akamwambia hakuna kitu ambacho imehappen na abana babiri mama arishima cyane ni watoto wawili na mamake akafurahia sana I don't know how to explain the feeling that she had ntago yashobora kugaragaza ibyumvira yari afite uwo munsi or the expression cyangwa se uburyo yabigaragaje but she was very happy ariko yari yishimye cyane amen amen ndashima Imana yampindura izina anashukuru Mungu kwa sababu amebadilishia jina ubu nitwa Nyihasha saa hii yeye ni mama wa watoto wawili Imana yampaye abahungu babiri Mungu ampea wavulana wawili beza cyane wazuri sana watanashati hamwe n'uri ubwo ni batatu pia huyo mkubwa wamekuwa watatu ndabishimira Imana anashukuru Mungu nubwo ntabyaye neza nabazwe ingawa hajajifungua vizuri ariko Imana yakoze imirimo lakini Mungu ametenda maajabu amasha abenshi bakunda kuvukira ku mezi 7 mapacha wengi wanazaliwa kwa miezi 7 ariko ngiye nujuje amezi 9 yeye alijaza miezi 9 Imana ishimwe Mungu apewe sifa tugeze ku bitaro nabwo biba ibindi walipofika hospital wakati ya kujifungua pia mambo yakakuwa mengine muzi ko kugenda ku bitaro abenshi dukoresha za sha najua kwamba wengi tunatumia sha sha niyo yagize ikibazo sha ikakuwa na shida ariko muhasha yari ari kumbuza ibyo bitaro lakini bwanake alikuwa anamuonyesha kwa hiyo hospital alikuwa amemkataza tugende ntago batwakiriye neza aratubwira ati shawe nagire gukora birabasaba ko mugenda iyo ngiyo bazaba bizikorera iri mu mujyi kwambia sha yenyewe ifanye itabidi mwende murekebishe huko town ndangije alipomaliza nari naniwe cyane
alikuwa ameshindwa na tena amechoka. Kibaze ati se ndagenda mu mujyi meze gutya, Ajiuliza ataenda afike huko town biragenda gute, kutaenda aje. ariko tugira Imana Kuja kubahatika tugenda ku bindi bitaro shayiza gukunda, kaenda kwa hospitali nyingine na Sha ikakuja kufanya. Ndashimira Revera. Anashukuru kwa Reverend. Revera tubaye hafi, Amekuwa karibu na wao igihe twari dufite uwo mutwaro, walipobeba ujauzito. azaga anyandikira akampamagara, Alikuwa anamtext na tena anampigia. n'igihe baje gusenga namubwiye ati mudusengere. Hata wakati walikuja kuombea alimwambia awaombee. Revera arambwira ati sawa. Akamwambia ni sawa. Abandi bazanye na ba pasteri, Walikuja na mapasta wenzake, ariko bo mbahishaka ari babiri. yeye akawaficha kwamba bebeba ujauzito wapata. Nza kubibwira ko ari Revera, kubibwira Revera. Akaambia Reverend peke yake. Imana ishimwe. Mungu apewe sifa. Murakoze. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amashimwe yabaye menshi. Shukrani imekuwa mingi. Twitwaje ishimwe ryacu. Tumetembea na shukrani letu. Ariko kandi ishimwe ndashobora gusiga inyuma nuko nshimye Imana ko twagutse ko ndabona umuryango warabaye mugari. Shukrani hawezi acha nyuma ni kwamba nashuka sababu familia imekuwa mingi. Hamwe n'ibyo
Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Tuweze si cyubahiro. Nanje ndi mubo yanyuzeho mbaye. Iri wambe n'urukundo. Arakiza. Haleluya. Mumbabarire buryo umushitiga ntibomwe imijambo izari zose. Siko bimeze yeme. Nukuri nishimye kugera muri aya materaniro. Gusa ndi umukristo wanyu online. Bwana sifiwe. Zantangirana namwe nkarangizanya namwe. Niyo ntabashe kuyabona mu gitondo nyuma saa sita batuba turi kumwe. N'umukristo umwe yegereje ku cyumweru arabona abonye mba yaravuye ngo mu Rwanda. Nama mbikurikira. Bwana sifiwe. Amen. Muzamumfasha biheka. Bwana sifiwe. Amen. Nje nabwiye iwacu twari twicaranye ndamubwira ngo yanje kuba mba hano muri umoje. Nobaye mu makoraraya. Bwana sifiwe. Abantu bicaye bagifite imbaraga mukorera Imana ntimuzigiye musigaranye. Bwana sifiwe. Mama kuba hano karasha mu makorari mwebwe muri bato mubicaye. Muzireguzike. Bwana sifiwe. Nukuri ndashimira Imana ko nateranye nubwo ntogenda mvuze gusa umutima wanje wanyuzwe. None ga shima Imana ko nabasanze bapamukuba muno ngasanga abapasiteri hano baserugo ngasanga revera hariya mwese ndabazi. Bwana sifiwe. Imana yo mwijuru ibaho umugisha kandi naneze nubwo ndota